Da. I evo za sami kraj da nam prokomentarišete, gospodin Izetbegoviću, i misu koja je prošle subote održana u Sarajevskoj katedrali za blajburške žrtve i istovremeno jedan protest koji je bio protiv mise oni koji su se nazvali antifašistima i koji su protestirali u gradu. Kako vi gledate na tu odluku Katoličke crkve, kako gledate na reakcije koje su uslijedile sa raznih strana? I šta stoji iza svega toga? Katolici smatraju da je bitnije moliti se za griješnike nego za ljude koji nemaju neki veliki grijeh. Dakle, za nevine žrtve. Nevine žrtve u Blajburgu, žene, djeca koji su tamo pobijeni, oni će svakako u raj. Ja. Oni se mole i za griješnike. Njihov pravac u vjeri koji ja razumijem. Ja. I bilo je tih misa, nema problema. Dakle, čak i Pavelić ovdje u Sarajevu. Gdje je nastao problem? Ta misa u Blajburgu se polako pretvarala u ustašku orgijanje. Simboli, poruke, prisustvo ljudi je postalo tako. Relativizacija onoga što se desilo, rehabilitacija ustaškog režima, ne nevinih žrtava, slavljenje ustaškog režima. Dovela je dotle da jedna desničarska Austrija zabrani takav skup u Blajburgu. Onda su odlučili da taj vrući krompir, odlučili u Hrvatskoj, u njihovom saboru, smjeste u Sarajevu. I to je došlo do reakcije. Dakle, kad je ta misa postala politička stvar, a ne vjerska. I to na ovakav način. A Sarajevo je NDH upamtilo na najužasniji način. Sarajevo je svašta prošlo. Dakle, sa vojski ga je popalio, odveo u roblje 10.000 djevojaka iz Sarajeva. Bombardovani smo ovdje 40 mjeseci, ubijani. Dakle, ali ovo što je radila NDH je bilo vladanje Sarajevom. Oni su bili unutra. Ništa gore od nekih pola godine vladavine Maksa Luborića Sarajevo nije prošlo. U istoriji. Moji majice su ubili jednog brata 42. godine Muhameda, a Bakira, po kojem se ja zovem, su uhvatili 45. I ona se nadala da je živ. On je stvar odveden prema Jasenovcu, da u Lepoglavu odveden i strijeljan tamo. Ona to nije znala. Bila je ta Luborićeva vila. Kad u njoj glasno pusti muziku, onda su komšije bježali iz kuća jer su znali šta se dešava. Ta glasna, preglasna muzika je bila pokriće, dakle, zato što su mučili ljude. Hvatali su te ilegalce, onda su počeli da hvataju i lijepe djevojke. I kad je Luborić otišao, iskopali su leševe. I moja majka otišla da vidi, da proba prepoznat svog brata. Dakle, to što je tada vidjela, i ona nama opisala, a ja neću opisati gledalcima Igmana. Samo mogu reći da su to zvjerstva koja niko nije, osim Maksa Luborića, radi. I nije Sarajevo mjesto gdje se smještaju i gdje se relativiziraju stvari, i gdje se ustaše spominju uopšte. I na koji način, osim na ovaj način. Neka to urade u Zagrebu. Neka to urade gdje god hoće. Ali u Sarajevu kad se pomene NDH i ustaše, onda misa treba ići samo za ljude koji su bili, dakle, žrtve toga režima. Mislim da je jednostavno Katolička crkva napravila grešku, što je dopustila da bude na ovaj način izmanipulirano, uvučeno u politiku. Oni su naravno poslije branili, neko im nešto, neku nepravdu tu radi i tako da sve je to neuvjerljivo. Dakle, cijel se svijet digao protiv toga. Do Amerike, Vijeća Evrope i tako dalje. Gospodin Izetbegović, hvala vam na ovom razgovoru. Čestitam vam 30. godišnjicu Stranke demokratske akcije.